Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba y'urwanya Ventura bemereje kuba bahagaritse imirwano nyuma y'ibiganiro byo kubwizanya ukuri kandi ibyubaka bagiranye duha ku buhuza bwa Katari. Mu itangazo rihuriweho ryo kuwa kane, Kinshasa na Ventura bavuze ko bongeye gushimangira guhagarika imirwano ku kanya, kureka bidasubirwaho imvugo iyo yose irimo urwango no gutera ubwoba, ndetse basaba abaturage gukurikiza ibi byemejwe. Leta ya Kongo na Ventura bavuze ko bemereje gukora ngo hagerwe ku gahenge kagomba gutuma imirwano ihagarara mu buryo bw'ingirakamaro hagamijwe kurangiza intambara mu mahoro. Hari hashize ibyumweru bibiri amakuru avuga ko ibiganiro byatangiye duha hagati y'impande zombi, ariko ntacyo buri ruhande rwari rwagatangaje ku mugaragaro. Umuhuza Katari yavuze ko ibi byagezweho n'impande zombi bikurikiye inama yo ku itariki ya 18 Werurwe uyu mwaka hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi wa Kongo Tshisekedi, bagahuzwa na Yemeranije wa Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari Majed Al Ansari yavuze ko icyo gihugu gishimishijwe no kubona ibikorwa by'ubufatanye n'iri tangazo ryo hagati ya Kongo na Ventura. Mu butumwa yatangaje ku rugo rwa X, Al Ansari yavuze ati leta ya Katari yashishikariza impande zombi gukomeza ibiganiro umwuka wubaka zikora mu kuganisha ku masezerano ahuye n'ibyifuzo by'amahoro n'iterambere ry'abanyekongo. Itangazo rya Kongo Kinshasa ryashyizweho umukono na Papi Mbuika Nguvu uhagararira intumwa zabo mu biganiro, mu gihe rya Ventura ryasinyweho na Lawrence Kanyuka umuvugizi wayo. Impande zombi zavuze ko zemeye kubahiriza ibyo ziyemeje bikazafungura inzira yerekeza ku biganiro byubaka byogorora amahoro arambye muri Kongo Kinshasa n'akarere muri rusange. Bavuze bati ibyo biganiro biziga ku mpamvu zimbitse z'amakuba ariho ubu ngubu no mu buryo bwo kurangiza intambara muri teritwari zo mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zombi zavuze ko zikurikiza ku kanya ibyo ziyemeje mu gihe cyose cy'ibiganiro no kugeza ku musozo wabyo. Kongo na Ventura bashimiye byimazeyo leta ya Katari kubw'ibikorwa byabo bikomeje no kwiyemeza kwayo kutajegajega mu gukoresha ibiganiro by'amahoro bitanga umusanzu wo gukomeza ibiganiro no guteza imbere ubwumvikane bw'impande zombi. Kinshasa na Ventura batangaje nyuma y'uko kuwa kane w'icyumweru gishize Mossad Bros, umujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika kuri Afurika, avuze ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo na Ventura igashyira intwaro hasi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Kinshasa n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha Ventura. Leta y'u Rwanda yakunze kubihakana ikavuga ko ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari icy'abanyekongo ubwabo biganjemo abatutsi baharanira uburenganzira bwabo. Kinshasa yananiwe gukemura. Promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Marisiko Perezida w'Igihugu Kaguta Museveni yasabye ko akarere ka Tororo kagabanwa mu turere dutatu. Tororo igasigara ari umujyi udafite aho wegamiye hagamijwe kurangiza amakimbirane hagati y'abajapadora n'abatesu bahora bahanganye mu myaka myinshi yashize. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ibiganiro byahuje Perezida Museveni na Vice Perezida we Jessica Rupo n'abandi bategetsi mu biro bye basanze Tororo ikwegwa mu turere dutatu. Umujyi wa Tororo bapfa kugasigara ari inteko y'ubutegetsi idafite uruhande yegamiye. Perezida Museveni y'amakuru mu gihugu cye byamusubiyemo avuga ko utwo turere dutatu twagabanywe muri Tororo, kamwe kakwitwa Mukunju, akandi kakitwa Muranda, akandi karere ka gatatu kagahabwa izina ridafite aho rihuriye n'amateka yaho, nubwo ngo hari abashaka ko kakwitwa Tororo ariko kuri we ngo asanga batakwitwa gutyo kandi Tororo ariyo pfundo ry'iki kibazo. Ikinyamakuru cyavuze ko abajapadora bahabwa uturere tubiri ari two Muranda ndetse n'akandi katarabonerwa izina kuko Perezida Museveni yavuze ko ibi byashyira iherezo ku bushyamirane hagati y'ayo moko asanzwe ahangana. Bwana Museveni yavuze ko abadamu bahabwa uturere tubiri hanyuma abateso bagahabwa akarere kamwe n'umujyi. Ikibazo kigakemurwa nk'uko byagenze muri Mbare kuko ari akarere ka Mbare n'umujyi wa Mbare. Uyu mutegetsi mukuru wa Uganda ariko anenza abaturage bakitwaza amoko avuga ko bidindiza iterambere, ariko yemera ko gukatakata uturere tunini tukavamo uduto byihutisha iterambere kuko kuhagira byorera ubutegetsi no kuhageza ibikorwa bikihuta. Bwana Museveni wageze wakifashisha ibyanditswe muri biya yavuze ko bidakwiye ko abantu bapfa amoko n'amasambu ndetse yagabanya politiki bashingira gukwiramo ibice. Ikinyamakuru Chimp Report cyo cyavuze ko Perezida Museveni yasabye abajapadora n'abateso kwicara bagashaka irindi zina ry'akarere ka gatatu ribura kandi abasaba kwirinda kumva ko bashobora kurwana bakica n'abapfa izina bazasiga.
buri ruhande ruvuga ko torero ari izina ry'abasekuruza babo, bivuze ko buri wese ashaka kuri izina ryitirirwa, ariko Perezida Museveni agasanga ikihutirwa atari ukuguma ku izina gusa ngo bikereze gahunda, kuko ngo yaba abajapadora n'abatiso bose ngo bazaba bakeneye serivisi nziza kandi buri wese azajya yumva nk'ufitanye isano na torero. Muri Uganda hakunze kumvikana amakimbirane ashingiye ku moko hamwe anageza ku mfu za hato na hato, abaturage barwanye bakageza ubwo bicana. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe umutekano wakoreshejwe cyane ku rukiko rwa Kisutu muri Tanzania ubwo rwiteguraga kuburanisha urubanza rwa Lissu usanzwe uri umuyobozi w'ishyaka Chadema ukurikiranyweho ubugambanyi ku gihugu. Ikinyamakuru Destiny cyavuze ko urubanza nubwo rugomba kuburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, abambari b'umugabo unenga ubutegetsi bakubise bakuzura. Amashusho ari ku nkoranyambaga yerekana abapolisi bambaye bikwije ndetse n'imbwa zikoreshwa n'urwego mu gucunga umutekano uzashyizwe ku nyubako z'urukiko ngo rubanda itahagera. Ikinyamakuru Destiny cyavuze ko abapolisi bashinzwe kurwanya imyigaragambyo bashyizwe ku rukiko ari benshi bafite ibibando bakoresha akazi kabo ka buri munsi. Abanyamategeko niba gusa bemerewe kwinjira mu rukiko, abanyamakuru na rubanda rusanzwe bakumiriwe kuko urubanza ruburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umunyamakuru muri Tanzania yavuze ko abapolisi babwiye rubanda ko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira mu nyubako z'urukiko atari umunyamategeko. Hari bamwe bagerageje kwinjira ku ngufu ariko bibye ubusa, abapolisi babarusha imbaraga babasubiza inyuma. Ikinyamakuru Destiny cyavuze ko Visi Perezida wa Chadema Bwana John Heche n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka John Munyika batoye muri yombi na polisi ubwo bashakaga kujya gukurikirana urubanza rwa perezida w'ishyaka ryabo Lissu. Iki cyaha cy'ubugambanyi ku gihugu Bwana Lissu akurikiranyweho kimuhamyanishwa kwicwa cyangwa se gufungwa burundu ukurikije amategeko ya Tanzania. Uyu munyapolitiki amaze iminsi mu bukangurambaga busaba ko niba hatabaye impinduka mu gihugu mu mategeko agenga amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka adakwiriye kubaho. Biravuga ko ubutegetsi bwa Dar es Salaam bwashatse ko urubanza rubakoreshejwe ikoranabuhanga mu kwanga imigumuko y'abashyigikiye Lissu ubwo ari kuba ari mu rukiko. Hari abanyapolitiki bavuga ko barasabye ko impinduka mu gihugu atari ikintu cyakabaye kimufungisha, ari uburenganzira bw'abaturage kugaragaza ibitekerezo byabo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banitswe abazategeka intara ya Migori muri Kenya Bwana Okoth Obado ukurikiranweho mu rukiko kwica umunyamakuru wari inshoreke ye ayiziza ko ari twite byashoboraga kumusenyera urugo ndetse no kumwangira izina muri politiki. Yabwiye urukiko ko atagizwe na rutoya mu rupfu rw'uwo munyamakuru. Ikinyamakuru Destiny gito cyavuze ko umunyamakuru Sharon Otieno wari ihabara rya Guverineri Obado yishwe atewe inkota 2018. Uyu munyamakuru ngo yari atwite inda ya Guverineri akaba akekwa ko yaba yaramuhitanye kugira ngo yishe ibimenyetso ko urugo rwari no kuba mu manegeka. Uyu mugabo udahakana umubano n'ihabara yabwiye urukiko ko yakururanaga n'uwo munyamakuru koko ndetse yemera ko yamuteye inda, ariko agamya ko yapfuye baratandukanye kandi ngo batandukanye neza. Uyu mugabo uzategeka intara ya Migori mu rukiko yavuze ko yatandukanye na Sharon kuko ari byo batari bagihuza ndetse ngo umubano wabo urarangira, kandi ngo yari yaramenyesheje umugore ko yakururukanye n'umunyamakuru akamutera inda. Mu byatunguye abantu mu rukiko, Obado yisobanura yavuze ko yarabwiye umugore by'urukundo rwe rushya ndetse umugore ngo yemera ko uwo mukobwa wari utwite ahabwa inzu imwe mu zo bari bafite, umwana ntazavugire ku gasozi. Ikinyamakuru gisubiramo Bwana Okoth Obado avuga ko nubwo yari yaratandukanye n'ihabara yaryoherezaga amafaranga kuri telefone yo kwita ku nda yari atwite ndetse ngo ari mu mugambi wo kugura ikibanza akamubakira inzu ngo uwo mwana atazavukira mu gasozi. Mu rukiko umugabo yerekanye message kuri telefone umukobwa wari ihabara ryamwandikiye amushimira ko yakiriye 100 by'amashiringi ya Kenya yamwohereje hari 2017 mbere gato yuko Sharon ashimuswe n'abatazi kugaragara yapfuye ndetse n'umwana yari atwite yamupfiriye mu nda kubera ko inkota bamuteye yageze ku mwana. Uyu mugabo akekwaho ko baramwicishije agamije guhisha uwo mwana wari ibanga wari waratangiye kumenyekana no muri rwiwe ndetse ko yishwe atwite ngo agabanye igitutu cyo kwita ku mwana na nyina mu gihe ariko amaze kubyara kuko yari atwite inda y'amezi 7. Naho perezida wa Karere Volodymyr Zelensky mu ruzinduko rw'amateka muri Afurika y'Epfo rugaragaza intambwe idasanzwe mu guteza imirwano y'ibihugu byombi wigeze kuba umeze nabi. Uru ruzinduko ni intambwe perezida wa Karere ateye muri diplomasi mu muhate wo guhangana no kugira ijambo gukomeye muri Afurika ku Burusiya ndetse gukomeje kwiyongera. Stephen Gruzi, umushakashatsi mu kigo cyo muri Afurika y'Epfo cy'ubushakashatsi ku mubano w'ibihugu, yavuze ati ndabizi ko Urusiya burakazwa n'uruzinduko ariko sintekereza ko ari kinini bushobora kurukoraho. Ariko Urusiya bwadobeje uruzinduko rwa Zelensky bugaba igitero cyo mu kirere ku murwa mukuru Kiev wa Ukraine, bituma avuga ko agabanya igihe cy'uruzinduko rwe. Ku mbuga nkoranyambaga za Zelensky yavuze ati ndetse igice cya gahunda y'uruzinduko kandi ndasubira muri Ukraine ku kanya nyuma yo guhura na perezida wa Afurika y'Epfo. Ukraine yasobanukiwe n'akamaro ko muri diplomasi k'ibihugu byo muri Afurika, ubwo byinshi muri byo birimo n'igihugu gikomeye cya Afurika y'Epfo byangaga kwamagana igitero gisesuye cy'Urusiya ku butaka bwa Ukraine hari 2022. Gruzi yabwiye ikinyamakuru BBC ati Ukraine yirengagije umugabane ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga, ariko muri imyaka 3 ishize yarabihinduye
ikuba kabiri ambasade zayo muri Afurika ziba ku 10 zigera kuri 20. Atariko Afurika n'ahantu habyiganira benshi, Uburusiya, Ubushinwa, Turukiya na Emiri Zunze Ubumwe z'Abarabu byose birimo kugerageza kongera ijambo ryabyo muri Afurika. Uruzinduko rwa Zelensky muri Afurika muri iki gihe ni ingenzi by'umwihariko kuko umubano wa Ukraine na Amerika y'ingenzi mu gw'intwari Ukraine wabaye mubi kuva perezida wa Amerika Donald Trump ageze ku butegetsi muri Mutarama uyu mwaka watangira. Yabaye ahagaritse imfashanyo ya gisirikare kuri Ukraine, yamagana Zelensky mwita umunyagitugu ndetse yashinje Ukraine kuba nyirabayazana w'intambara. Professor Sivamandala Zondi, umusesenguzi kuri politiki wigisha muri kaminuza ya Johannesburg muri Afurika y'Epfo, yavuze ati Ukraine ikeneye buri kwemerwa uko ariko kose ishobora kubona mu mahanga atari gusa i Burayi. Intambara ntizitsindirwa ku rugamba gusa, ahubwo no mu bitekerezo by'uko abantu bakubona. Kuri perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, uruzinduko ni ingenzi no kuri we kuko igihugu cye nacyo kirimo kotswa igitutu gikomeye n'ubutegetsi bwa Trump. Kuruza ati Amerika yacuritse diplomasi. Yongeyeho ati buri muntu wese arimo gushaka inshuti nshya. Ramaphosa mu ruzinduko rwa Zelensky nk'igerageza ryo kongerera agaciro ubushobozi bwe nk'umuntu ugeza ku mahoro, avuga ko ibiganiro byabo bizibanda ku bikorwa byo gushaka inzira iganisha ku mahoro. Umutegetsi wa Afurika y'Epfo wongeyeho ko we na Putin bagiranye ikiganiro kuri telefone mbere y'uruzinduko rwa Zelensky. Ramaphosa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X ati twembi twashimangiye umubano ukomeye w'ibihugu byacu. Yongeraho ati twongeye kwiyemeza gukorana tuganisha ku muti unyuze mu mahoro w'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Muri 2023 nibwo bwa mbere Ramaphosa yagerageje gukora umurimo w'ubuhuza bugamije amahoro ubwo yayoboraga intumwa zigizwe n'abategetsi bo muri Afurika zagiye Kiev muri Ukraine no mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya mu igerageza ry'ubuhuza bwo kurangiza intambara. Icyo gikorwa cyabaye mu gihe Afurika y'Epfo yari yamaganywe n'ubutegetsi bwa Amerika bwari buriho icyo gihe buyobowe na perezida Joe Biden, bwakimangaga ibyo uvuga by'uko nta ruhande bugamiyeho mu ntambara yo muri Ukraine. Nyuma y'uko Afurika y'Epfo ikoranye imyitozo ya gisirikare mu mazi n'Uburusiya n'Ubushinwa, umubano warushijeho kuba mubi nyuma y'uko ambasaderi wa Amerika muri Afurika y'Epfo icyo gihe ashinja Afurika y'Epfo guha Uburusiya intwaro n'amasasu. Nyuma Ramaphosa yashyizeho akanama kayobowe n'umucamanza gukora iperereza kuri icyo kirego. Nta kimenyetso kabonye cyo guhamya ibyo byavuzwe na ambasaderi, ariko umubano hagati ya Afurika y'Epfo n'ubutegetsi bwa Biden wakomeje kuba mubi. Umubano wa Afurika y'Epfo n'Uburusiya ntuteje ikibazo kuri Trump kuko nawe yumvikana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ndetse yakomeje gusunika Zelensky amwerekeza kugirana amasezerano na Putin arangiza intambara. Ariko umubano wa Trump na Afurika y'Epfo wageze habi cyane hashoboka kubera urubanza rwayo rwo mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ irigamo Israel gukora jenoside muri Gaza, ndetse no kubera icyo Trump avuga ko ari ibikorwa by'akarengane kandi bidakwiriye. Ashinja Afurika y'Epfo gukorera abanyamuke b'abazungu mu bwoko bw'Abafurikana, ikirego ubutegetsi bwa Ramaphosa nabwo bwahakanye. Professor Zondi yavuze ko Afurika y'Epfo bizayisaba gutuma ibiganiro bya Ramaphosa na Zelensky bitabangamira amagerageza yayo yo kuzahura umubano n'ubutegetsi bwa Trump. Yongeraho ati Afurika y'Epfo izashaka gusobanura kuri irimo kongera ku bikorwa byo kubaka amahoro ndetse ko umurimo wayo udahanganye n'uw'Abanyamerika. Uwo musesenguzi yavuze ko aniteze ko Ramaphosa yibanda gukongerera imbaraga umubano ushingiye ku bucuruzi hagati ya Afurika y'Epfo na Ukraine, kuko ubukungu bwa Afurika y'Epfo buri mu makuba aho kwiyongera kwabwo kuri hasi, ndetse hakaba hari n'ubushomeri bwinshi mu gihugu. Ati inyongera iyo ari yose y'ubukungu uko yaba ari ntoya kose ni ingenzi cyane kuri Afurika y'Epfo. Yongeraho ko umubano ukomeye hagati y'ibihugu byombi ushobora kuba ingirakamaro kuri Ukraine mu bikorwa byabo byo kongera kugira ijambo kwayo ku mugabane wa Afurika. Professor Zondi yavuze ati Afurika y'Epfo ishobora kuba irembo riganisha Ukraine muri Afurika kubera ibyambu byayo n'uburyo bwabo bwo mu rwego rw'imari. Ibyo biramutse bibaye byaba ari igice gishya gifungutse mu bana wa Ukraine na Afurika, nubwo bitaba bivuze ko byanze bikunze Uburusiya bwabihomberamo. Umusesenguzi yavuze ati byombi Uburusiya na Ukraine nibyo bya mbere byohereza ibinyampeke byinshi muri Afurika. Afurika ibikeneye byombi ntishobora kwitegwaho guhitamo uruhande na rumwe yafata.